bili ng liso. Mura na eh. Durian. Hey guys! Woo! So guys, welcome to another. So padome sa Davao guys. So guys, day 3 dire sa Davao, sa Mindanao. Dinata karon sa apo ni Lola para magpalit og mga souvenir items. Especially ang ilang yung specialty nila ni ang durian. Alright. Sa likod na ko, wala yung mga durian product. Ay, durian candy with pulp. Muna yung durian yun. Isingo na siya. Ha? Isingo. Usa isingo. Sungay. Daghan kayo na yung chocolate ka durian. Pipiyaya nga durian. Durian sticks. Na yung mug na durian. Ikaw, bobo, putakin na mo ka! Yan na ay taga-buhol na ni Pahit durian. So guys, second spot kay ang kuan. Balay ni Mayor Duterte. Mayor. Sauna. Former Mayor Rodrigo Duterte. Nga, crush si nanay. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. Excited na si nanay, oh. Ang blush si nanay. And guys, nata sa balay ni Mayor, former Mayor Duterte. President na siya karon. Simple na kayo. Simple na kayo, may. And guys, nata sa kuan guys, San Pedro Church Cathedral sa Davao. Muna ang usa sa pinakanindot na church diri sa Davao. It's like a mura siya bell. Nata sa Eden, kani sa Eden guys. May klase-klase mga para ni nature park. Makita mo din na butterfly, horseback riding and uban-uban pang mga rides. Mura na siya kanang pinabagyo nga style guys. Ang mga kahoy kay pina-winter. It's like you're on the west, you know. You know what I mean? Although 280 ang magasto sa entrance fee guys. We haven't although 280 ang magasto sa entrance fee guys. Kung sumabol mo siya guys eh. Namay ka ng kuan, snacks. May snacks included sa kuan, entrance fee. Then daghan kag pwede mo suruyan. Kung naka sa Bohol guys, mura rin siya kuan, chop. Chocolate Hills Adventure Park. Oh. Gago! So guys, peacocks. Danila, si pangalan na Danila. Pedo. Kanay ba kanay? Ah, Feather na siya. Hi, Feather. Where are we at now? In Chen's Garden.
Si Chens. And guys, nata sa Butterfly Dome. So in the lower portion of this resort, na yung mga kahoy-kahoy guys, nga mura siyang bagyo. There are pine trees everywhere. Look at this place guys, this is really insane. All I thought before was that Davao is just more on cities and vehicles, traffic, etc. And ano nga portions ako within ano nga place kay mga buwak. Kailangan klase yung mga bulak-bulak. Na ay pink flower, na ay red flower, na yellow flower, na ay violet flower, na ay orange flower, na ay sunflower. Ay, doon na bola. Selamat ya. Bodoh mo Davao. Dara yung tour guide. Are, ako tulis guide ninyo. Balik kami kol. And guys, it's day 5 here in Mindanao, Davao. And apparently we're in this van to go to, it's like 2-hour ride, going to Kidapawan City. Kidapawan City is located in Cotabato, in Mindanao. So mag-drive sa ta. So guys, welcome to Kidapawan Agco Spring. Musa niya ako sa Nonya store spot dire sa Kuan guys, Mindanao. Tugnawa. How do you feel about the weather? It's very cold. It's very bagyo-ish. Dire Paluma guys, po next tugnaw gyud dire guys. You know di nga sungay. Oh. Na, abaw. Di ba kitchen? Muna yung cold spring guys. Spring guys sa Mount Agco Lake. Agco Lake. Ibutas yung naong. What? Kiyawa oh. So kaning papok guys, gikan ni siya ni. Mutilaw ta sa durian for the first time. First time na ako mutilaw og durian so. Ano da nala alabinin ng liso. Wala na eh. Durian. Bohol mo. Guys, nata sa Divine Mercy. Dire ang kuan din ito, may dancing sun dito nga every 5 PM mag-blink ang race sa sun dito at apit. Hinay. Say hi to the vlog. Bye! Thank you, te. Yeah, thank you for coming. Balik ka, bohol.
Fireball. Fireball. Sticks and stones may break my bones, but I don't care what y'all say. Cause as the world turns, y'all boys gon' learn that the Chico right here don't play. That boy's from the bottom.